Ukweli kuhusu mwanaume wa kisasa. Leo tunazungumzia mwanaume anapopoteza kusudi. Mwanaume anapopoteza kusudi si kwamba anakosa shughuli tu, mara nyingi huanza kupoteza mwelekeo wa maisha. Kuna wanaume wanaonekana wako bizi kila siku, lakini ukiangalia kwa karibu hawasogei kuelekea ndoto yoyote. Unazunguka tu ndani ya mzunguko ule ule. Ukweli ni huu: kusudi ndio hutoa sababu ya kuamka kila siku. Linapokosekana, nafasi hiyo mara nyingi hujazwa na mambo ya muda mfupi. Ndipo unaweza kuona starehe zinaongezeka kuliko maendeleo, hasira na msongo vinaongezeka bila sababu zinazoeleweka. Kulalamika kunakuwa sehemu ya maisha. Mtu anaanza kupoteza hamasa, nidhamu na ari ya kujenga maisha yake. Tatizo si kwamba hana uwezo, tatizo ni kwamba hana mwelekeo. Tafsiri ya kina: mwanaume mwenye kusudi haishi kwa kubahatisha. Anaamua anataka kuwa nani, anataka kufika wapi, na anachukua hatua kila siku, hata kama ni ndogo. Lakini mwanaume asiyejua anapokwenda mara nyingi hujikuta akitumia nguvu nyingi kwenye mambo yasiyobadilisha maisha yake. Tafakari, jiulize kwa uaminifu: ukibaki na tabia zako za leo, ndani ya miaka 5 utakuwa umefika wapi? Na kama huna jibu la swali hilo, huenda si kwamba umepoteza uwezo, huenda umepoteza kusudi. Mwanaume mwenye kusudi hutawala muda wake. Mwanaume asiye na kusudi hutawaliwa na mazingira. Wewe unaamini kusudi la mwanaume linaanza na ndoto, nidhamu au maamuzi anayofanya kila siku? Tuambie maoni yako. Usisahau kulike, kushare, lakini pia usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu. Naitwa Sofia kutoka Hidden Gold Insight.